Hei hi All India Radio Aizol ani chanchin thar a chiar tu silian sangpuya sarkar lai puna thona kumsom pare chin chunglam tan covid-19 ridan a pe meka ngai thatu te ridan la vek turin kan ngen chewa covid-19 la ka inven na lama in thla da lo ula ina tom tlatin tu to palo chuan pon chuak lo ula mai tum na vo te medang nai lo kut le mai ti file ridan na lak te lo ngai poi mo zelang cheu COVID-19 kan hnersia du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali paruk le pakhat bial pasari baka mizoram tan pakhat bial pani te biak pot heireng ani tuna chuan chanchin thari long athak chun zomang tukina COVID-19 din hun hriat tharbera mi zanga somni pani nan kai ti mu chu ani Power and Electricity Department Minister Pu Alaziglen hovin Paul Shang ten electric bill chungchang an soi ho Meghalaya sarkar chuan kar le thotran nia tagin in kho khena thla durin mi pui chet vela tur zau zo kin hongdon Nimin Khan Central Pakistan a Shia Muslim ho in mu khom na bompo ka mi pathuman thia mi somnga chongin hiaman tuar tukina COVID-19 din hun hriat tharbera mi zanga somni pahninan kai ti mu chu ani a sample test zong zat sang sari zaruk som sari pasari zinga za paruk point pasari pakwa an positive ani tundin huna shikai to zong hi singa zakwa samnga pakwa an ni a singni sangthum za somli panga enkol daman ni to a enkol lai mek hi sang sari zaruk somni pali tlingin mi za som koin an thi pui to ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory sample test zinga somni pakwa an positive a Trunat laboratory sample test zinga somni pakhatan positive a rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua zali somseri pakhatan oma FIA manga positive pakhat aumbok mishing sang khat zela positive mu chua to za thi somli paruk anni a mi noi khat zela COVID-19 awanga nuna chan to za thi som pasari anga chut ani Nimin Khan State Field Laboratory Unit in AMC Huam Chung Veng Pathuma sample test run puyan neya mi sang khat zakwa somruk pathum swab sample lak zinga COVID-19 positive somsari pathum mu chua anni a durtang no ta mi zathum som pani test zinga pani in rian kaya mau bok venga mi sang khat som pare test zinga somni pani in rian kaya tuire airfield test zarok sam thum pathum nei zinga mi somli pakwen rian kai ani tuire airfield ta hian shikai hi za pasari point pasari pali antling ani Health Minister Dr. Alal Thanglen hovin Health and Family Welfare Department noya peng sang te malak na clear let na review meeting nei ani Health Minister Dr. Alal Thanglen chuan thole nia Union Health Minister Hova North East State Health Minister te meeting Guwahati nei atel chungchang soin Mizoram le Marchak State Big Tan Health Sector a omzane zoga thukhat vuakal atul thu soiti atarlanga Union Health Minister nena rotna athlen zinga Marchak State ten harsana sang nei te soi hova chinfel dan ngai to turin Union Health Minister in Delhi thut khom hoi hodle se ati baka Union Health Minister nena hian Marchak State big te health sector boy pui tur big officer dani se hemitan Central Ministry Joint Secretary ai himlo ruat ni se ti na rotani nimin thut khoma hian COVID-19 do na konga Health Department mlang dan chi sang le malak chunzom zel dan tur soi howani a VLTF le LLTF member te COVID-19 shikai anom chuan sarkar hriat pui inen kolna hmuna anom manne sen so dang zong a thon veka pek tur an ni ti sarkar order umsa ti soyani a COVID-19 shidon atana mamo man ruwa bungrua le damdoi chang din mun a thatho khati tarlan ni in nimin po khan RT-PCR test kit le RNA extraction kit thanem tak aron thlengti tarlan ani Lockdown pon chunga Health Department malak na athatho khati tarlan ni in mass testing po veng le khwa samruk panga nei to ni in sample singre sang ko zathum samni pathum test jinga positive sang ni zanga som panga mu chu anni a mass test hi kalpui chunjom zela ni thu tarlan ni shikai an tan hiam zel ti tarlan ni in hei hi thilomom tak ani rualin mi puiten in khada phana na anman ero alhla leti soi ani COVID-19 shiveti enkol tur man sang state le rampon atanga chanpuina hmute Nimin Khan Chief Minister Puzoram Thang hena hlan ani heng chanpuina tonte hi Blockchain Charity Foundation USA BCCI India le Taipei Economic and Cultural Center New Delhi atanga don ni in heng chanpuina donate hian ventilator som oxygen concentrator za KN95 mask sangkwa zaruk le surgical mask singa atelani Chief Minister Puzoram Thanga chuan heng chanpuina don chunga hian lom thu soin
damlo te enkol nan tangkai taka man ngei ani tur thu soya Sri Lanka wanga damlo enkol na Mizoram in amamo te Chief Minister Chon Heng Paul sang te hnen a hian alo thlen to ani lunglea po borsap pukulo thungan malak na in India ram chung le rampon mun sang NGO Foundation company le corporation te atangin CSR kaltangin lunglei district mi puite ta na hlok pui le tangkai pui thei tur medical lam kai hnoi bungro sang dil chun zamani a Nimin Khan Give India Foundation Ahmedabad atangin N95 mask sangkha zakwa som thum paru oxygen flowmeter za somnga oximeter za 3-layer surgical mask sangni panga digital BP instrument somnga digital thermometer za le stethoscope somnga donani heng medical kai hnoi bungro don zongjong hi cheng noi som pani hu ani Mizoram in hun khirle harsetak aton mek kara me puite ta na man tangkai thei tur medical bungro sang phal taka petu Give India Foundation Ahmedabad te ba ka bungrola khomle Mizoram thon cho chungchanga a boy pui tu Pupriyam Kishore le Bosco nete chunga lungnei borsap pukulo thongan e chuan lungnei district mi puite ai in lom thua soi ani Power and Electricity Department Minister Puala Zilena Hovin Paul sang ten Nimin Khan electric bill chungchang an choi hova Minister Puala Zilena chuan sarkar hian kumkalta khan cheng vaibel cheza somruk pathum mi puite chan tirit lo turin electric power man hi atom zok subsidized ratin apeti asoya nikum December khan COVID-19 har satna po hian sarkar chuan cheng vaibel chesari chu mi puite har sana sut kiang turin alopek sakto ani kumina ero COVID-19 lo hluara in khwa khirte alo ngai le a chuti line electric bill khatin pe ka ngaya thakhata cheng vaibel che somni prok borvel pe ka ngaya chu kumdang anga central atanga sum an base an mu zat lo wangin pe khle the ani lo ni in minister chona soya the ang tokin finance lampo na sataka an biak thin thule sumda kha ani lo chuan power chit tur chu power le na ten an kat sak the ni ti na soya eng chitman asan don hian public notice JERC lamin an cho thin thu te soin Mizoram chu north east a tariff sanno berna state ani thu soi bok thutkhom na hian Paul sang Mizoram Consumers Union Mima Central YMA MJA MUP le MHEP IO10 electric bill chungchang mi pui har sana sang an soite ngai thakani a hria thiamlo la te in thil fi ani ngal bok thutkhom ma hian tripui lenga wanga meter reading nei dona har satna omlo nam dan angin meter box pona da zen ni theise meter reader icon la an omani chuan sarkar hotu ten en non se damlo na wangle har sana big nei te anomani chuan an IO turin hotu ten athiam an ngai tu ang ti pomani a bill complaint hun chung po August ni somthum pakhat sang ni somni pakhat thleng po se ni boka aizol chunga bill complaint na mun pasari ommek chu covid laka him kanan mun thoveng dewa siambel ni se ti ani bok thathum chung bill local pek har sa na nei te chuan a thakhatte te an pek thine tur ngai to ni se amai ro chu electric bill sana tariff ero ti danglam thei ani ro thu tarlan ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Art and Culture Department tangkop chuan India ramin zalen na amu kumsum sari pangana lomna kalpui mek polling quiz competition tuntha August ni sompali in rinni atanga tanin kumthar August sang hi somhi pahi thleng kartin quiz in elna abwa saidona e quiz in elna hi kartin in rinni zan chanchen thar puan huna piangin zona puan ani anga atuk pathiani zan chanchen thar puan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adong don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saila chanchin thar ngai tu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Meghalaya sarkar chuan kar le thotan ne changin in kho khirna thla dulin mi pui chet vena tur zaw jokin hongdon Nimna Chief Minister Conrad K. Sangmar sarkar mi poimo thukhom chuan state chunga COVID-19 tin hunan clear hova Deputy Chief Minister Preston Tin Song chuan thotan ne tang chuan in fiam na hun te honani to don ti a heba ka hian cinema hall po mishing lang zat mun thuma thana hun khat lo in hon ani anga public park la jackpot parlor te po
puitling kum som pretin vaccine la to tan honani anga mi malir theite po mun thuma thana mun khat chuan phalin state chung hun tena tlan phalsak ani to ang deputy chief minister chuan karle thrileng din hun thlir ho le huna school le college hon chung chang ngai to ani ang ati bok heti lai hen megla hen min khan chikai zathum somni pakwa mu chu ani a rive en kol dam zathum paretan om boka mi panga in rian thi puile a ti hian ria wanga thi sang khazani somnga pasiri antling to a tundin huna rive en kol mek sang thum zani somni pakhatan oma state chung mi puiza somli pakwen vaccine la to a september thato pa chuan mi puiza somsari chuang vaccine pekman anin be sei ani nimin khan central pakistana shiat muslim ho in mu khom na bompo ka mi pathuman thia mi somnga join liaman tuar vandone thlenna mun hi punjab province bahawal nagar kho puyani a pakistana muslim zinga tlem jok shiat te hian an sa hun poimo asura an mang meka he hun hi kumdanga po tharom thona thlen phone an thina wangin ramsunga ven himna po khau takin kalpui ani chanchin thar cherti topna na tlang pui tukena covid-19 din hun hriat thar bera mi zanga somni pahnin an kai ti mu chu ani power and electricity department minister policy na hovin pol sang sang ten electric bill chung chang an soi ho Meghalaya sarkar chuan kar le thotan nia tangin in kho khirna tha dulin mipui chet vena tur zau zokin a hongdon nimin khan central pakistan a shiat muslim ho in mu khom na bompuaka mi pathum an thia mi somngain hliam an tuar chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani